Yang terlalu lenang sepi saja dumi saya nak ngeliwat kone polon. Bis keleng saya mesti nyedak sih. Terus angkini bang nyedak ya. Sejak sorry nak. Mudah itu sebut sorry. Terus angkini bang nyedak dan wakil. Saja yo, dah saja dan cai. Kita wakil cai. Tapi saja, kengki cara nyucut kehidupan dasar ne. Ini gitu masalah gampang. Raga bang lah, tukang sujud terkenal. Man, Wait, engkau do. Man, main lu man, kesap man, penting aja nih man. Oke. Kengken ada ya. Nih kene man, nih timpal raga, itu sang, sedang menyi. Ya, udah lu, raga mau takon aja iban. Bukan monceng lu nih. Wih, ya masalah lu konen saja dayan po. Jadi kene, di raga ngelah solusi. Pasing ci monceng damu gitu. Gedap ki sebuah sadel nih. Wih, daripada ngetep sadel nih, bos keras asan ya. Sut-sut aja penceras sepedaan raga, mengkedas kene. Salah nih ragu sing saja bisa nyucut video pangedas ketika ini. Aman. Man, kerjakan man. Tana. Tuh nih cai nak kalau nyucut sepeda. Jak. Kamu berarti mas ya? Nenek man. Ini ada be selah kayak sekarang sut-sut mengkedas. Dalam nah nih timpal raga. Gampang. Nah, yuk sut. Cai santai saja. Mengengkel wak. Nih notin nih sih nggak saja, bisa mau nih cai nyusut nih. Tuh, boleh nih tuh mau bersih saja. Ini kongan ini. Cek. Susut man. Tuh, mengerti cai? Mana? Jangan ke Jumaci belajar nyusut ceruk ini. Laman mah. Oh bagus dalam nah nih. Ya bosan lalu wow seriusin. Nayan. Nih, coba. Nah, kamu mau kedah kalau boleh. Makasih Mbak Dina. Nah, mau gitu. Ini bocil langsung. Astagfirullah ya video. Go. Saja kalau neman gelan. Berapa besar sih kejagelan sini? Sing gawang adi. Ih, kena awak gelan. Sing tono. Bercai. Nah, namun kita ngali kisah aja. Ngawang ada cewek ngelek. Jadi. Aduh, ini sih berat. Das.